Mbere gushima Imana kuri cyano tutambira Imana. Yesu amugisha. Muhite mushira mu ruzi na cyo. Numvaga nakwicara najisi tugakomeza tukareba gusa neza tukatizama tubonye kuzirira Imana kumwimerere. Tumeona kuchezea Mungu ya kiasi. Buriya hari abantu bagira Imana ntibayimenya. Kuna vile watu wana kipaji lakini hawajui. Ili mukora muri gutambira Imana haya mnatenda kuchezea Mungu. Harabo bituze benshi. Kuna wale ambao inasaidia huko batakibona ibi by'umwimerere, hawaone hii ile ya kweli. Cyane nk'abantu bamaze gukura, sana sana wale wakongwe usanga bicaye imbere ya televiziyo, yani nakuta wakiketi mbele ya TV. YouTube yose yo muri Kenya, yani anaweka YouTube ya Kenya, Burundi, anaweka ya Burundi, za Kongo, anaweka ya Kongo, kureba ibisimba akareba ijambo ry'Imana, anatizama hii ibisimba na anahudumia. Ndio mambo rero gutuma ntabwo vuga ukirahanga. Ndio maana injili hairudilie hapa. Iyo mwamukora nukuvuga ngo saha honyine ko biragenda bigamugira. Si hapa tunaendelea hadi Imana n'ibitukuza nashime. Nuzu kuri umuntu auranga ico yavuga, mtu anakosa kila atazungumza kubera ibyishimo byinshi, kwa sababu ya furaha nyingi zo kuba imbere yayo, kuwa mbele zetu. Ariko reka tugaruke, acha turudi kugira ngo tuje kuganira ijambo umwanya mutoya, ili tuzungumze neno muda mchache. Mbere yuko tuganira ijambo na mbele ya kuongea, hari abatatuzi, kuna wale ambao hawatujui, reka tubibwire. Acha tujitambulishe. Nabonye bamwe nzi n'abandi ntazi, kuna wale najua na wale sifahamu. Abonzi wale ambao nafahamu
Mmetenda vema. Nabonye mwene data hariya Bineza. Nimemwona ndugu Bineza. Abandi niruzi. Na wengine huyo ndio nimekumbuka. Rero Imana yo mwijuru ibagire neza. Je nitwa Gakunzi Nkundimana. Yanaitwa Mkunzi Nkundimana. Korera Imana na anafanyia Mungu kazi. Kuko pastor ya presence yabivuze kama vile pastor amezungumza. Rero tukaba turi hano kubwo umurimo w'Imana. Hapa kwa sababu ya kazi ya Mungu. Imana y'ijuru. Shimira Imana yaturinze na ninashukuru Mungu ambaye ametulinda ikatuyobora muri izi ngendo na akatuongoza kwa safari hizi kuba tubitegura tangu tuandae kugeza tugeze hano hadi tufike hapa. Twabitekereje kenshi tumefikiri sana ariko kubera iki gihe cyatambutse cyabaye cya corona kwa sababu ya hii muda ya corona ntitwabasha gusoza umugambi hatukufikia hii program ama ariko uyu munsi tushoje lakini kwa leo tukitimiza dushimiye Imana yo mwijuru. Tunashukuru Mungu wa mbingu. Ubundi kandi twishimiye ikaze mwaduhaye. Pia tunashukuru kwa shukrani yani kwa ukaribisho wenu. Mu by'ukuri twumvise ko twashitse kuba tugeze ku kibuga. Hakika tumefika tangu tukiwa kwa uwanjani. Abayobozi bahageze protocol diakonia viongozi wamefika diakonia na ushers. Kumva ko twageze mu rugo. Tukajisi nyumbani. Hari n'abandi tuvukana hano muri ibi bisagara. Kuna wale ni familia hapa Nairobi. Bariko batubwira baza makuru ko tuzaza. Walikuwa wakituambia na walikuwa wanajua habari. Wakatubwira tuzoze kubatega ku kibuga cy'indege. Na wanatuliza tukuje kuwatega muri harundi muryango. Hari umuryango uri tayari. Kuna familia ambayo iko tayari. Amen. Kubera yuko twaje mu mugambi w'Imana. Kwa sababu tumekuja kwa mapenzi ya Mungu. Rero kugeza nanone muratwiyegereza. Hadi leo tumepata ukaribisho wenu. Mungu twale twahaze. Tumekula tumeshiba. Ibiryo biri fresh. Na chakula ambao ni fresh. Sasa je pale ni nyako. Ni Habezi za Afrika. Kidogo. Bana kidogo kabisa. Amekula hiyo mboga uchungu. Yesu ashimwe kabisa. Amen. Kidogo kiralioshe rwose. Na nitamu. Rero Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Imana ibamugisha. Amen. Kandi nanone dutanga pole na tukitoa pole kuba abantu bari hano kwa watu wako hapa ndakeka ko abenshi atari ubushake bwabo na kwa hakika najua si mapenzi yenu. Umuntu wamwe gutekereza abantu yumbagiza umukene cyangwa za gutandura ubwo muri Kenya bireze cyangwa se ubwatsi buraturitse hariya kugira ngo azimute ayuka. Hakuna mtu amefikiri kwa mia Kenya kwa sababu ya kutafuta, ni sababu nyingine. Ariko kubera ibihe kwa sababu ya nyakati, kubera ibihe byatugeze, sababu ya nyakati imetufikia, turi bose kwisi, tuko mahali pote. Niyo mpamvu dutanga pole kuri buri muntu wese, na ndio maana tunatoa pole kwa kila mtu, aho waciye hose, mahali umepitia, ibyo waciyemo byose, kwa yale umepitia, Imana iri kumwe nawe. Mungu yuko pamoja nawe, Imana yacagufiteho umugambi, na Mungu bado yuko na mpango, kandi umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni muremure, utawo kubitekereza, urefu kuliko wewe vile unafikiri, kandi urakuruta ubukuru, na pia inakuzidi wewe, umugambi w'Imana kuri wewe, yani mpango wa Mungu. Rero ntucike intege, na usikate tamaa, ntugire ngo waje hano kubw'impanuka, na usifikiri umekuja kiajali. Hari umugambi w'Imana, kuna mpango wa Mungu, hari umugambi w'Imana, kuna mpango wa Mungu. Rero kabamba hai pole mwese, ninatoa pole kwenu nyote, twatambutse mu za corona, kwa nyakati za corona tumepitia, ababo muri bibihe, kuna wale wamepoteza wao kwa nyakati hizi, twatubuze by'intambara twanyuzemo, na hizi nyakati za vita tumepitia, hadi leo abo twakundaga, tumekosa wale ni mandugu zetu, kandi byageze kuri buri wese, na imefikia kila mtu, ariko wowe byagezeho naje, kwa yule imefikia na mimi ndakuye ngo pole wihangane, nimesema pole fariji. Iyo ni zirime kutushitsa vuba mugambi bimwe, hiyo ni njia ya urahisi ya kutufikisha kwa Mungu. Yesu ashimwe. Amen. Nigeje namwe ni datano, na karibisha ndugu yangu mu mwanya muto tubane Imana ngo wakati mdogo, sema asante. None tujye kuganira ijambo ry'Imana, nataka tuzungumze neno la Mungu mu mwanya mutoya, kwa muda mfupi ambao tunao. Mwanya w'umugoroba uzugora, muda wa jioni ni kama ni vigumu, ariko turaganira mu izina rya Yesu, tutazungumza kwa jina la Yesu. Reka dusome Matayo, tusome Matayo ni ibice 28, ni 28. N'umuyobozi wa gahunda yasomye, hata kiongozi wa programu amesoma ku 19 duheraho, na tutaanzia 19. haravuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa,
mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Tugiye kuganira ijambo ritoya hano. Tunataka tuzungumze neno fupi hapa. Ijambo tusomye hano mu gitabo cha Matayo. Neno ambalo tumesoma katika kitabu cha Matayo. Bivuga ngo duhaguruke tugende. Na inasema tusimame twende. Ariko niba tugiye tuje guhindura. Na kama tunaenda twende tukabadilishe. Kandi duhindure amahanga yose. Na tubadilishe taifa lote. Tubahindure kuba abigishwa. Na tuwafanye kuwa wanafunzi. Kandi niba tubahindure kuba abigishwa. Na tukiwafanya kuwa wanafunzi. Nanone harimo isezerano ryo kuvuga ngo ndi kumwe namwe bwera kuvuga. Na kuna ile ahadi nasema niko nanyi hadi mwisho. Iyo kama twari kuita bashi mukaka. Iyo niyo mission nkuru. Iyo ndiyo mission kubwa. Iyo niyo inshingano nkuru Imana yadusigiye. Iyo ndiyo jukumu kubwa Mungu ametuachia. Ni guhindura isi. Ni kubadili ulimwengu. Ni guhindura isi. Ni kubadili ulimwengu. Ariko ikibabaje nuko isi ari kuduhindura. Kinachosikitisha ulimwengu ndiyo inatubadili. Isi niyo iri guhindura abantu. Na ulimwengu ndiyo inabadili watu. Ariko Imana yadusigiye ngo mugende muhindure abantu bose. Lakini Mungu amesema badili watu wote. Muhindure abantu bose abigishwa. Yaani mgeuze watu wote kuwa wanafunzi wetu. Uyu mugambi watangiye kera. Na mpango huyu ulianza tangu awali. Imana yawigambiriye kera kuba ngo izacungura isi. Na ilifikiri nyakati hizo ili ikaokoe ama komboa ulimwengu. Muribuka yuko isi Imana yari yarayirenyishiraho. Na unakumbuka Mungu aliumba ulimwengu na akaiweka hivi. Ibona yuko atari byiza yuko iriya gutyo gusa. Ikaona si vyema ishi tu hivyo. Kandi cyari kirema cyose mirema yari kirwa mikini cheese. Na wakati alikuwa akiumba alikuwa akisema yote ni bora. Icyo yaremaga cyose yabona gikwiriye. Na kila ambacho alikuwa akiumba alikuwa akisema kinafaa. Irema gwera ku munsi wa mbere. Na akaumba tangu siku ya kwanza. Kuri murayizi uko yagirema. Na historia hiyo mnajua gisi aliumba. Arikigeza hari irema n'umwana w'umuntu. Na nyuma akaja kuumba binadamu. Ishizeho umwana w'umuntu mushira hariya mu ngobyi ya Eden. Na akaweka binadamu hapo Eden kugira ngo izaje mukunda. Na ili awe mpenzi wa Mungu. Izaje musukaho kundo rwa rwose. Na awe akimuweka mapenzi yake yote. Yuko Imana ugaye mu rukundo. Kwa sababu yeye Mungu ni upendo. Kubera ko Imana ari urukundo bashaka uwo ishiraho urukundo. Kwa sababu Mungu ni upendo anatafuta yule ataweka hiyo mapenzi. Shako yazihandagaza urukundo rwayo. Na anatafuta yule ambaye akiwekea hiyo mapenzi yote. Iyo ugaye yuzuye urukundo. Yeye mwenyewe anajaa upendo. Ariko urwo rukundo yashakaga uwo izaza irisuka. Na upendo hiyo alikuwa anataka yule ambaye atakuwa anawekea hiyo upendo. Hallelujah. Yes, Imana ishaho umugambi. Na Mungu akaweka mpango. Ile mu mwana w'umuntu. Akaumba binadamu. Imaze kurema umwana w'umuntu. Wakati aliumba binadamu. Bigera igihe umuntu aracumura. Ikafika wakati binadamu akatenda dhambi. Umuntu aracumura. Akatenda dhambi. Acumuye ava muri bwa bwiza. Na wakati alitenda dhambi akatoka katika utukufu. Ibyo tubigiyemo hagati hose n'ukuntu yacumuye. Hiyo yote atuzungumze vile alitenda dhambi. Ariko cyo tuzi nuko yacumuye hari muri iriyango. Vile tunajua tu ni kwamba ametenda dhambi huko Edeni. Amaze gucumura. Wakati alitenda dhambi. Imana kubera urukundo rwayo rukomeye. Mungu kwa sababu upendo wake kubwa. Urukundo rwayo rutarondoreka. Ambayo upendo haiwezi kuhesabika. Iyo kandi rasubirira garuka. Na pia akarudi. Bamaze kumenya ko bari bambaye ubusa mu ngobyi ya Edeni. Na wakati walijua kwamba ni uchi wakiwa Edeni. Iraza irabambika. Akawavika. Irabambika. Akawavika. Irabambika. Akawavika. Nijoro aterana inama nini kugira ngo bashakishe uwaza gucungura umwana w'umuntu. Na mbinguni kukawa mkutano kubwa ili waangalie nani ataokoa. Bashakisha mu binyabuzima byose. Wakatafuta kwa wale wote wenye uhai. Bashakisha mu malaika bari bahari. Wakatafuta kwa malaika walikuwa hapo. Abura numwe wakwitangaza gucungura. Kakosekana yule ambaye atakuja kukomboa binadamu. Ariko intare y'umuryango wa Yuda. Lakini simba wa Yuda, umwana w'Imana, yani mtoto wa Mungu, Yesu Kristo abasha guhaguruka. Yeye akasimama. Abasha gufata igitabo cyari mu ntoki yari yicaye ku ntebe. Na akasimama akachukua kitabu ambacho kilikuwa mikononi mwake. Na hasi n'ibimenyetso byari bigifatanije. Na akaiweka chini na kufungua zile ambazo zasobanuraga yuko yemeye kwikorera igikombe gikomeye. Alikuwa ikisababisha kwamba anakubali hiyo kikombe kubwa. Kumera ku gikombe kirura. Na kupitia
kupitia katika hiyo ziki, kugira ngo jewe nawe aje kuducunga, ili mimi na wewe tukombolewe. Uwo wari umugambi wo kuducunga, ilikuwa mpango wa kutukomboa. Aho ngaho urumva yuko hari gucungurwa, Imana yatangiye umugambi kera, na mnasikia kwamba mpango wa kukomboa ilianza tangu zamani. Mose amaze kuza, wakati Musa alikuja, Imana yari kimucura imutunganye kugira ngo azaje gucungura ubwoko bwa Israeli. Mungu alikuwa akimwandaa na kimtengeneza ili akomboe wana wa Israeli. Izo ni mission bari bahawe. Hiyo ilikuwa ni mission amepewa. Ariko zaje no gutegura iyi mission dusome hano muri Matayo. Na ilikuwa ikiandaa hii mission ambayo tunasoma kwa Matayo. Hii ndio mission kubwa. Ubu butumwa bukomeye buruta iyi. Na hii ndio injili kubwa kuliko zingine. Ubwo Yesu yadusigiye. Ile ambayo Yesu ametuachia. Mose Imana yabanje kureka acha hariya hose aje kuragira kwa nyirarume, na Musa Mungu alimwacha kaenda huko akaenda kufunga kwa mjomba wake, kugira ngo abanze yige, ili apate kufunza, yige ubwenge na ajifunze akili, yige kwihangana, ajifunze kuvumilia. Muribuka nimbo musomizo nkuru kutwamurenganije, na mkisoma historia vile amezulumiwa, akorera umukobwa kugira ngo azabe umudamu, akamukorera imyaka 7 bakamwongera indi myaka 7, na vile alifanya kazi miaka 7 akitumikia msichana wakamuongeza miaka nyingine 7, bakamwongera indi kugira ngo akorere wawe, na akaongezewa ili atumikie tu ule msichana. Akizo kwa kugira ngo mutyaze, na hiyo yote ilikuwa ni kumnoa kugira ngo azabashe kwinjira muri mission Imana yake, ili akapate kuingia katika mission Mungu amemwandalia. Haleluya. Amen. Tuzamure sichohe. Ndio Mungu heshima. Yesu agireleza. Amen. Mose yaragiye Imana iramutegura, na Musa alienda Mungu akamwandaa, ariko kubwe yumvaga adashoboye. Kwake alikuwa akijisi kwamba hakutuma kwa Farao, yaravuze njyewe nagenda gute. Na wakati mtuma kwa Farao alisema mimi naweza nikaendaje? Nagenda ko ntazi no kuvuga. Mimi sijui hata kuongea. Sinzi no kuvuga hata sijui kuongea. Reka ushaka washakira handi njyewe witiranyije. Na inawezekana utafutie njia nyingine ni kama umefananisha. Akimana itazireba mvuka abandi bareba. Lakini Mungu angalie kama watu. Izo mbaraga zawe nizikeneye. Na nguvu zako ndizo anataka. Ijambo ryatume tugende duhindure isi. Na neno limesema twende tukabadili ulimwengu. Tuje mu mahanga yose. Na twende katika mataifa. Tuje kubahindura abigishwa ba Yesu. Na twende kuwabadili mitume wa Yesu. Ariko aho wice wabangese nagenda gute. Mahali unaketi unaweza kufikiri naweza nikaendaje? Nizie mbaraga mfite zo guhindura isi. Nguvu gani ninazo za kubadili ulimwengu? Kandi kera waratangiye. Na pia umeanza. Uvuye muri Kongo muri Kenya. Umetoka Kongo uko Kenya. Urabona tutageze kure. Si umefika mbali. Kera abantu bajaga kwiga inagiheri. Watu walikuwa wakishuka huko pande ni muri gacize Baraka na Kiheri. Yagazagaruka atashegeze mu rugo. Alikuwa kirudi kutoka na Kiheri. Uwo mutuwe kirisha mutuwe na Kiheri. Hakuna kuchezesha kandi tubarangizaga na gatandatu ndagira ngo hawakuwa namaliza form 4. Baza biga bahagaza ku mu gatanu. Walikuwa wakimalizia kwa 4. Ku mu 4. Ariko yabakorera yagiye Kiheri kwiga, lakini akisema kwamba ameenda na Kiheri kama ngo yageze mahanga, amefika pale yani yuko mataifa mahanga komeye, yani mataifa ya mbali, kwa kumvogera wewe hakuna kumuingilia tu, tawezi na Kiheri yangu hakuna mtu ana Kiheri. Yesu awabariki. Mungu awabariki. Amen. Lero no tukaba tugeze no muri Kenya. Na tumefika hapa Kenya. Kwa murumba ko tageze mahanga. Amsikie kwamba tumefika mbali. Na mahanga twageze. Hii ni mataifa. Ariko kandi tusaba guhindura, lakini tunaomba kubadili. Abo tugomba guhindura ni bande. Wale ambao tunabadili ni wale. Abo twasanze. Ni hawa tumekuta hapa. Imana igira umugambi utandukanye n'wabana wawe. Yani Mungu ana mpango ni tofauti na binadamu. Kuko tureba Imana sikireba. Vile Mungu anatizama sivyo. Imana ishobora kureka intambara ikaba. Mungu anaweza kaacha vita inapitika. Kubera umugambi wayo. Kwa sababu ya mpango wake. Kandi kareka abantu bagapfa. Na inaacha watu wanafariki. Ababyeyi bagapfusha abana. Na mama wanafisha watoto. Abana bakabura ababyeyi. Na watoto wanakosa wazazi. Kugira ngo wa mugambi wayo uzage. Ili mpango wake utimilike. Niko bimeze n'ikimana iteye. Hivyo ndivyo Mungu ali. Iyo umugambi wayo ntishobora kusubiza inyuma. Mpango wake hawezi ikarudi nyuma. Nibi wasanga igituma tunyanyagiye kwisi. Hata hii inaweza kuwa ni mpango wa Mungu. Nazo ndi wabimenya. Hawezi ukajua. Mugende kwisi hose. Na nendeni ulimwengu mzima. Muhindure abantu bose. Na mbadili watu wote. Kubabigisha. Wawe wanafunzi. Ariko ikibazo nuko bigaruka bitugaruka. Shida ni kwamba inaturudilia sisi. Nuko isi ari iduhindura. Ni kwa sababu ulimwengu ndio inatubadili. Nuko aho guhindura isi ari iduhindura. Kuliko tubadili ulimwengu ndio inatubadili. Kugira ngo tubashe guhindura abandi nuko twebwe tubasha tugahindura. Ili kubadili wengine ni kwanza sisi tubadilike.
medaliste bari abiru bakora imikino, wale ambao wanafanya michezo, gold medalist ni umwe yavuze witwa Scott. Scott ndiye amezungumza hayo, aravuga ngo ubumuga umuntu agira buruta ubundi, yani ulemavu mkubwa kuliko ingine ulemavu. Ubumuga ushobora kuvuga ngo umuntu yaremaye bana kubaza ngese uriya muntu ni gute, akavuga ngo uburema buruta ubundi, yani ulemavu unaweza ukasema ni ulemavu zaidi ya ingine. Aravuga ngo ni bad habits, bese akamenyero kabi, yani ni uzoefu mbaya. Kugira akamenyero kabi niko ubumuga buruta kuba wamugaye kuguru bacese. Uzoefu mbaya ndiyo ulemavu kuliko hata kukatika mguu. Kuremara kubi gukomeye guhambaye, ulemavu mbaya ambao ni mbaya sana, ni kuriya kuremara gutuma utabasha kugira icyo uhinduka, ni ile ulemavu ambayo inasababisha usibadilike. Rero kugira ngo tubashe guhindura abandi, ili tupate kubadilisha wengine, kugira ngo duhindure isi, ili tubadilishe ulimwengu, nuko tubaza tugahinduka twenyine. Ni kwa sababu sisi kwanza tubadilike. Tutaragira ubwo bushobozi bwo kugira ngo tubashe guhinduka, kama hatujapata hiyo uwezo ya kubadilika, ntabwo dushobora guhindura abandi, hatuwezi tukabadili wengine. Hano muturanye n'abanyagihugu benshi, hapa ngo ni majirani ya wenyeji, ariko se wakoze abo maze guhindura ni bangahe? Na tukiwauliza ni wangapi umebadili, abo maze kuzana kuri Yesu ni bangahe? Wale ambao umeleta kwa Yesu ni wangapi? Cyangwa bakubona akabakabona uko wagenda nuko wakora n'ibyo urimo wahindura bangahe kubyimira? Wale ambao wanakuona mwenendo wako wanaweza kubadili. Imikorere yawe ni bangahe bahindura? Mwenendo wako inaweza kubadili nani? Imikorere yawe ni bande za? Kwa mwenendo wako inaweza kusaidia nani? Kuvuga kwawe ninde kwa usema inaweza ikapumzisha nani? Kuganira kwawe n'abandi bantu ninde kuruhutsa umutima? Maongezi yako na wengine ni nani inaweza kushusha moyo? Kwawe n'abandi ninde gufasha uhusiano wako na wengine nani inaweza kusaidia? Iyi si turimo irimo ibibazo byinshi, na ulimwengu hii tunayo ina shida nyingi. Kandi ntawuzagera hatagera ibibazo. Hakuna mahali tunaweza tukafika bila shida. Hantu na hamwe hakuna mahali. Tumaze kugaririya umuntu yumva gukira ukamumva muri picture ukarema, na wakati tulikuwa huko tulikuwa tukifikiri huko ile ahantu hameze gute, huko Uingereza ukamubona ukarema ukazunguka, unaanza kuumba, unafikiri ni kwamba ariko ikintu cya mbere uzibona ibaye nk'utawanyika, na ukitawanyika huko uzubona utuburi bazao bakumuhana utuburi bakani, yani wanajenga yani kijiji cha makaburi, uzubona utuburi kandi bakatwubakira, wanajengea makaburi bakatuyirishwa na muhana bena wa Mungu, wanapamba unafikiri ni mji, kandi burimo abantu bakomeye, na pia kuna watu ambao ni wakubwa sana bajyana honga wamelala kandi bakoreye na wamefanyika. Nukuvuga isi nisi, ulimwengu ni ulimwengu, isi nisi, ulimwengu ni ulimwengu. Icyo dusabwa no gushaka ijuru, kile ambacho tunaomba, icyo dushaka no guhinduka, kile ambacho tunaomba ni kugira ngo tuzabone ijuru, ili tupate mbingu. N'ahandi hose mwisi ni mwisi, ibyo mahali pote ni ulimwengu, kile ambacho tunakubana nacho ni ulimwengu. Yego wahindura ugahindura ubuzima, unaweza ukabadili maisha, ugahindura ibyo urimo, unabadili yale ambayo akitahindutse imbere byose ni ubusa, na kama hujabadilika ndani yote ni bora. Hari n'ugeramo ariko kubera ko adahindutse yineze yashaka kwinezeza cyane bikamujana burundu. Kuna yule anafikia kwa sababu hajabadilika, kandi amara kugenda ntazabone n'imbaraga zo kubivamo, na akiingia ana nguvu ya kurudi. Yuko hano dufite amahirwe yuko hariho buriya ibihugu bigiye bigirana n'abazimu bacu n'abadayimoni, na kila nchi ina mapepo yake. Nukuvuga ngo hano hari ibihano bijanye n'ubukene n'ibindi, kuna mapepo hapa ya wenda wavugiriya huko hakuna, ariko naho hari ibindi bibosha ikirere, na kuna mapepo ambayo inafunga anga, tuma n'abantu basenga gushira, na inasababisha wale wanaomba nayo inaisha, batuma gushaka Imana kura, na inatuma kutafuta Mungu inaisha, batuma isengero zikinga, na inatuma kanisa zinafunga. Isengero nyinshi zabahindutse utubara, na kanisa nyingi zimegeuka baya, uzabatware kutukuzenera imegeuka baya kuchezea. Ariko icyo dusabwa ni kile ambacho tunaomba ni nuko tubanza tugahinduka, ni kwanza kubadilika sisi, kugira ngo tubashe guhindura abandi, ili tupate kubadili wengine. Hano hariho nk'intambwe ziga kuri zine tugiye kuvuga, kuna hatua ina ambazo tutazungumza zadufasha kugira ngo tubashe guhinduka, ambazo zinaweza tukasaidia ili tubashe kuja muri mugambi wa Yesu yadusigiye, tupate kuingia katika mpango hii ya Yesu. Yaravuze ngo mugende kwisi hose, na alisema nendeni ulimwengu, muhindura abantu bose, badili watu wote, abigishwa banje wawe wanafunzi, kandi ngo mubabatiza mu izina rya Data n'Imana, mubabatiza kwa jina la Baba na la Mwana, mubabatiza mkiwabatiza, adoze n'isezerano kandi zabana nawe, na akatupa ahadi ya kusema nitakuwa nanyi, zabana nawe kubera kumpera Yesu, nitakuwa nanyi hadi mwisho wa ulimwengu. Ubwo baniki dufite hofu ni walini, kivuga yuko tuzabana nawe kubera kumpera Yesu, Bwana nimesema itakuwa nasi hadi ulimwengu, kugira ngo tubashe
urumva hano haraba twaganira nimugoroba. Kuna wale ambao tumezungumza jioni jana. Baravuga ngo hano honyine muri Gisagara. Na wakasema hapa hari amatora ya kuri 20 bijyanye. Na kanisa kama 20 hivyo. Kandi ntari biraba. Na hakuna mbaya. Ndacha hakiri. Hakuna dhambi. Ndacha hakuna dhambi. N'ubwami bw'Imana bwawe tugere hose. Na ufalme wa Mungu upanuke ufike mahali. Ariko tugendere mahame y'ijambo ry'Imana. Lakini tuende katika tugendere mu mahame mu principe y'Imana. Tuende katika hizo principles za Mungu. Imana ni Imana itazishahidi. Ni Mungu ambaye hapiti. Kwa ndio mu principe yayo nizere. Na kama haupite katika hiyo njia ya Mungu. Idaciye mu byishaka abari ubusa. Na kama upite kwa yale ambayo anataka ni bure. Yuko Imana ni Imana y'umupango. Mungu ni Mungu wa mpango. Icyo dusabwa cha mbere kile ambacho tunaomba cha kwanza muri mission kujana ubutumwa katika mission ya kupeleka injili no kugira ngo dukunde Imana yacu n'umutima wacu wose ni kupenda Mungu na moyo wetu wote. Iyo ni jambo rya mbere. Hiyo ni neno la kwanza. Ukundisha Imana n'umutima wawe wose. Pende Mungu na moyo wako wote. Ukundisha Imana n'umutima wawe wose. Pende Mungu na moyo wako wote. Buriya icyo umuntu akunze kile ambacho mtu anapenda ntuzi kwivuga nabi haukiongee vibaya. Kandi icyo wakunze na kile ambacho unapenda ukihoramo. Yani unaendelea kuwa karibu. Kile ambacho umependa wagitangira n'ubugingo bwawe. Unaweza ukatoa hata uhai. Kubera ko wakunze. Kwa sababu umeipenda. Rero iyo turirimba tugakora worship, tukiimba na kuabudu, abari ukugarura Imana itubahira. Ni kurudishia Mungu. Abari ukugira ngo tube rekonesa. Ni kwamba tujue kwamba sisi tumejua yale amefanya. Hicho twaremewe. Kwa kila ambacho tumeumbiwa. Nta kindi twaremewe guhimbaza. Hakuna kingine tumeumbiwa ni kumsifu Mungu. Iyo niyo ntego nyamukuru yawe niyo guhimbaza. Hiyo shabaha kubwa ya kumsifu Mungu. Ibindi byose uzageramo byose. Na yote ambayo utafikia. Ariko ijambere no guhimbaza Imana. Ya kwanza ni kumsifu Mungu. Icya kabiri ni gukunda abavandimwe. Na pili ni kupenda ndugu zako. Ukunde abavandimwe. Ni kupenda ndugu zako. Kuko wikunda. Kama vile unavyojipenda. Ukunda abandi kuko wikunda. Na upende wengine kama vile unavyojipenda. Niyo mpamvu mu itorero. Na ndio maana hapa kanisani. Na hatu tubaduhuri. Ni mahali tunakutania. Iyi ni inzira imwe Imana yashizeho. Na ni njia moja Mungu ameweka. Ni kanali n'umuyoboro yashizeho. Yani ni njia ambayo Mungu ameweka. Umuryango w'abana b'Imana. Na taifa la Mungu. Ni adresi y'abana b'Imana. Yani ni anwani ya wana wa Mungu. Imana yashizeho itorero. Kwa sababu Mungu ameweka kanisa. Ni hapo atapitisha baraka ili abariki kanisa. Icisha mu bwoko bwayo. Na inapitisha katika taifa lake. Niyo mpamvu ni mission yaje ikaza mu bwoko bwayo. Na ndio maana hiyo mission imekuja katika taifa lake. Yatangiye mu ntumwa zari bakeyi. Imeanza katika mitume walikuwa wachache. Bari bagera kuri 12. Walikuwa 12. Umwaza kuva amazi ya 11. Mmoja akatoka kwa wake 11. Naje kungeraho nawe ukugeraho. Na mimi kanifikia na wewe ikakufikia. None bugeze kuri za miliyari nyinshi. Na imefika kwa miliari. Nukuvuga ngo iyo niyo nshingano Yesu yadusigiye. Hiyo ndiyo jukumu Yesu ametupatia. Nukuvuga ngo tufatanye n'abandi bose ku isi. Ili tuambatane na wengine ulimwengu. Kujana ubutumwa bwiza. Tupeleke injili. Iyo tuvuga ngo ukunda mugenzi wako uko wikunda. Na tukisema upende jirani yako kama vile unavyojipenda. Ndio cyane ubonera mu itorero. Sana tunaona katika kanisa. Cyane nukuvuga ngo ufasha umuntu mu buryo bw'umwuka. Yani unamsaidia katika njia ya kiroho. Itorero ni ahantu umuntu urushe unaniwe agomba kuza karuhukira. Kanisa ni mahali ambaye mlemavu anaweza kukuja na pumzika. Itorero ni ahantu umuntu wahuye n'ibibazo hariya yaza yagera hano akumva za bibazo byose biraruhutse. Kanisa ni mahali mtu ambaye amekumbwa na shida huko akija kanisani. Ariko tuzokubitanga bikabukundi. Lakini inakuwa ni tofauti. Aho ibibazo kuza tubihunga tubari ahubwo abantu barungunga ibibazo bava mu itorero bakagaha. Kuliko tukimbie shida nje tunakimbia shida kanisani. Urumva ibyo bintu bigoye. Unasikia hiyo mambo ni abantu kuduhungiraho kuliko watu watukimbilie. Natwe abakristo turi mugunga twarari. Na sisi wa Kristo tunakimbia. Kandi abakristo kuzana n'ikibazo cyo bagiturewe n'abayobozi ababwira ati nahuye n'iki kibazo. Kuliko Kristo akuje na shida yake ambie viongozi. Ahubwo n'umuyobozi aramusohoka akabwisha n'abari hanze inama nawe n'ikibazo kiongozi anaenda nje kutoa shauri nje ya kanisa. Itorero rifasha kuruhura imitima. Kanisa inasaidia kupumzisha mioyo. Rifasha spiritually, yani inasaidia kiroho. Emotionally, emotion mu marangamutima. Ya rigafasha mu sabane bwacu n'abandi. Hata ushirika na wengine. Kandi rigafasha n'imibereho y'indi. Hata inasaidia na maisha kawaida. Itorero nyatorero. Kanisa ya kawaida. N'itorero ribanza kwita ku bakristo kuko ryita ku bindi byose. Ni kanisa
kanisa ambayo inajali wa Kristo. Kandi niyo ntego nyamukuru. Hiyo ndio shabaha kubwa. Umuka muzima mu mubiri muzima. Na roho ya uhai katika mwili uhai. Impamvu abantu badakora itorero kwa sababu watu watumikie kanisa. Nuko ntibabiyumva bumva yuko ari umushinga runaka. Hawajizi wanasikia ni mradi wa mwili. Babona pastor hariya. Wakiona pastor hapo. Bakumva yuko ni za pastor. Wanasikia ni mambo ya pastor. Ndetse baratangazwa nimbara mukesembeze bakabona umunyana nitoreye. Na wanatweza yeye ni kanisa ya watu. Nuko kumachote. Siko mezi. Ndio, hiyo ni mambo yetu. Mumbabarire ukuriza ntobe. Mbarazi kama hiyo na tuwaelewa matuke. Hallelujah. Amen. Akaba ngo itorero ni runaka na anasema kanisa ni ya watu fulani. Ukarirebera mu bayobozi. Yaani unaangalia katika itorero iko ari umuryango. Lakini kanisa ni familia. Ujye dushaka yuko umuryango wawe utera imbere. Vile ambavyo nataka familia yako iendelee. Ujye uzugenda ukaja gukora kugira ngo ubesheho umuryango. Vile ambavyo nafanya kazi ili uendeleshe maisha yako. Kandi cyanejeje nuko hano muri Kenya haratandukanye n'ibi bihugu bindi biri hano. Na kile kilinifurahisha Kenya tofauti na nchi hizi jirani. Nasanze hano mu byukuri ni igihugu cyiza kiri open. Na ni nchi ambayo inafunguka. Kishazi kumera mu Bwongereza. Ni kama Uingereza. Kubera ko bari open barakora. Yaani wanafunguka wanafanya kazi. Ni abakozi pe. Ni wafanya kazi. Ntabwo ari abanebwe. Asiwa. Nukuvuga ngo umuntu wese ukeneye gukora yakora. Yule ambaye anataka kazi anafanya. Kandi icyo wakenera gukora cyose wagikora. Na kila ambacho nataka unaweza kufanya. Icyo niko nabonye picture yacu. Na nimeona picha hii. Niko nakigeza ubwa mbere. Ni mara ya kwanza kufika katika nchi. Ariko nabonye uko kimeze. Lakini ni hivyo nimeona. Nukuvuga ngo gifite opportunity yose aba. Yaani kuna bahati ya kufanya kazi. Ariko rero ku umuntu kugiti ciwe. Lakini mtu binafsi uzakora ugaburira umuryango gusa. Unaweza kufanya kazi na kuandaa mambo ya uzagenda ushake kaunga wice. Unaweza kupata unga, ushake nibindi na utafute mengine. Bibesha umuryango ni byiza. Yaani atanufaisha familia. Ariko kuyu umuryango Imana irategerezwa yuko tugomba gukora kugira ubumwe. Lakini kwa familia hii inaomba tuwe na ushirika. Ukumva yuko itorero ari umuryango wawe. Na usikie kwamba kanisa ni familia yako. Imana tizikangwa n'ikirere twasimbutse tuzi. Na Mungu hatishiki kwa sababu tumefika angani. Kandi simba chokoye abazina mu byukuri. Si kwamba nimezarau wale wamecheza. Yuko ndanabiku. Hata mimi napenda. Tambira Imana basanga. Namchezea Mungu saa kwa saa. Ta kibazo ndiyumvamo. Hakuna shida nimesikia. Cyo gutambira Imana. Cha kumchezea Mungu. Habe no Mungu notangira nk'abatambira Imana. Hata saa hii naweza nikamchezea Mungu. Ta kibazo kimwe. Hakuna shida. Ni Yesu uhawe icyubahiro. Na Mungu apewe. Hallelujah. Amen. Yesu niwe wenyine ukwiriye icyubahiro. Yesu ndiye anastahili heshima. Ariko ikibazo nuko abantu batumva itorero nk'umuryango. Ni kwa sababu shida ni kwamba watu hawaone kanisa kama familia. Ariko umunsi twumvise yuko itorero ari umuryango wawe. Na siku utasikia kwamba kanisa ni familia yako. Ukaryiyumvamo yuko ari wowe bireba. Na unasikia kwamba ni yako ame na kuangalia. Ukumva yuko hari contribution ugomba gukoramo. Na unasikia kwamba kuna mchango unaweza ukatoa. Kandi mu buryo bwose. Kwa njia zote. Ntabwo ari uko wose muri contribution mu buryo bwo kuzana ngo turirimbe dusenge twirego. Si mchango wa kuja hapa kuimba na kuomba. Yego hari abanganga bizuka abenshi bageze amashuri. Najua wengi wamefika shule kandi barize na wamesoma. Dufite abarangije amadiguri. Kuna wale wamemaliza hari abandi bize ayo ufite yose. Na kuna wale wamemaliza yale ayo watangira minervare watangira kugira ngo uje kwiga ubwenge. Umetoa school fees ili upate elimu. Kandi muri ibyo ngibyo wize. Kwa yote umesoma. Nibyo bikenewe hano. Na ni hiyo inatakika hapa. Uwarize gukanika imodoka. Na kama umejifunza kutengeneza gari. Ibyo nibyo bikenewe kuza. Iyo skills akenewe hano mu Mungu. Hiyo ndio inatakiwa hapa nyumbani mwa Mungu. Uwarize kuba drive. Ama umesoma kuendesha gari. Icyo ndicho gikenewe hano mu Mungu. Na hiyo inatakiwa hapa nyumbani mwa Mungu. Uwarize gusokoza imisatsi. Na umejua kuchanua ama umesoma kuchanua nywele. Ibyo ngibyo birakenewe hano mu Mungu. Hiyo inatakiwa kanisani. Uwarize gushiraho ayo decoration. Na kama umejifunza kufanya kutengeneza hii decoration. Ibyo ngibyo bikenewe hano mu Mungu. Hiyo ndio inatakikana hapa kanisani. Ariko muri Kenya muteje imbere kabisa. Na Kenya mmeendelea sana. Ndio tureba amachano yanyu. Tuliendelea kuangalia channel zenu. Na radio atandukanye. Na pia na radio tofauti. Ayo na skills. Hizo ni ujuzi. Hiyo ni ujuzi. Ibyo ngibyo ni vy'Imana ishaka. Hiyo ndio Mungu anataka. Ibyo ni vy'Imana ishaka kugira ngo mubizane mu nzu yawe. Hiyo ndio Mungu anataka mlete katika. Ubundi Imana yari mu muntu imushiramo
bihushe ubushobozi. Na Mungu amemuumba pamoja na uwezo. Kandi umuntu yamugize utandukanye n'undi. Na Mungu amemfanya tofauti na mwingine. Ibyo yaguhaye sivyo yampaye. Yale amekupea sio yeye. Hari abo yahaye kuba bunge. Kuna wale amepea kuwa wachungaji. Bafite ubwo bumenyi bwo kuyobora abantu. Wana hiyo ujuzi ya kuongoza watu. Hari abo yahaye kuba baririmbyi. Wengine akawapea kuwa waimbaji. Bafite ubwo bumenyi bwo kuririmba. Nao wana hiyo ujuzi. Hari abo yahaye gusenga. Kuna wale amepea kuomba. Hari abo yahaye kumenya ibyo twari tubuze. Na kuna wale amepea kujua hayo yote. Ibyo byose birakenewe kugira ngo bize umurimo w'Imana. Hayo yote inatakikana ili. Ariko ikibazo nuko tuzicarana. Shida ni kwamba tunaketi na hiyo. Ntitubikore. Hatuifanyi. Ntitushira ahagaragara. Hatuweke hadharani. Ariko igihe kirageze. Na wakati inafika. Kandi Imana ishimwe yuko twageze hatandukanye. Na Mungu asifiwe kwa sababu tumefika. Hano muri hari ibyo mumaze kwiga byinshi. Hata nyinyi kuna yale mmesoma. Je nabo ino mvuye mu Rwanda niho nari ntuye. Mimi nilikuwa nikiishi Rwanda. Nari ntuye mu nkambi. Nilikuwa naishi kambi. Urumva ubuzima bw'inkambi ndabuzi. Mnajua maisha ya kambi. Nabo baye imyaka 10. Mimi nimeishi kambi miaka 10. Na inkambi nayo yaye imyaka 10. Kambini nimeishi miaka 10. Urumva rero ntaco nagira ngo ndabarusha cyangwa se nego mbasha na wazidi ama mnanizidi. Yuko nize gusoza. Nimejifunza kuwa nize no guhaga. Na nimejifunza pia kushiba. Ibyo byose mbifitemo experience. Hayo yote nina ujuzi. Niyo mpamvu mvugiye ko ahantu hose mutarasoma. Na ndio maana nakwambia mahali pote mtarasoma. Masomo na kuyiharira mu nkambi. Kuna masomo nimetoa huko kambini. Uburyo bwo gukorera Imana. Kwa njia ya kutumikia Mungu. Yuko ushobora gukorera Imana mu buzima bwose muri level yose. Unaweza kutumikia Mungu kwa njia yoyote. Uzarenga nimba udakora Imana hano. Tuzakamubwira hanze n'uzakorera Imana. Mungu hapa, hawezi kutumikia Mungu uko uwanjani ama Ulaya. Harabo twariko tuganira bahaye urugero rw'umudamu umwe. Kuna mfano nimewapea ya mama mmoja. Twabanye hariya mu nkambi. Tumeishi naye huko kamili. Mimi nataka twarabanyoya yahita namumenya mubuze. Ndugu yetu anamjua nikimwongea. Ariko nivuga historia ya ahita mumenya. Nikiongea historia yake ata. No mama bari kubyara abana batatu. Amezaa watoto 3. Ariko uwo nguwo yakiranukaga mu gutangira Imana. Alikuwa ni mwaminifu kwa kumtolea. Hari igihe baduheza bakaduheza ibigori nabyo za bindi bifite imungu. Walikuwa wakitupea yani mahindi ambayo ina vidondo ndani. Mwe nta mweze mpokea. Mwe nta mjapokea. Hano ni muri kapitali. Hapa ni mzeni mayo. Hano babaza ibiro 5 bakubwira ibiro 5 bizakumarisha ukwezi. Yalikuwa kukupea kilo 5 ya mwezi. Uzabirya umara ukwezi. Utakula mwezi mzima. Niko byaremeye. Hivyo ile. Kandi tubona ko twarese twararira. Tumekula. Ariko mu mabico narimvuze. Huyo mama nazungumza. Yagendaga patite yafashe byose. Yale ambayo yanashika. Akavuga mu muganura wa mbere no w'Imana. Anasema uzao wa kwanza ni wa Mungu. Ibi sinariza bizaturuka. Na sinariza bizaturuka. Sikukuwa najua mahali inatoka. Ariko kubabisha. Kwa sababu imekuja. Yagaza pima amavuta akazapimisha kandi bitama na akarobo mu Rwanda. Alikuwa akipima na roho. Akarobo na akagwaga na ucyo. Bese agakorobo. Korobo ya kugira gataje kurenganya Imana. Asisurumu Mungu. Yari afite abana 3 b'impinja mu nkana. Alikuwa na watoto 3 kambini. Leo nta kitu tuzireguza. Hakuna kile ambacho tutakuja. Nta kitu tuzireguza. Hakuna kile tutasema. Niyo twavuze ngo abantu bariga. Watu wanajifunza. Hari ibyo twize. Unale tumefunza. Twize ubuzima bwo gukora ibyo twavuga. Tumejifunza mambo ya kufanya kazi. Twagira ubuzima bwo kuragira inka kurusha mu biraro. Tulikuwa na maisha ya kufuga ng'ombe. Ukanezerwa ukishima. Ya kufurahi na ukanywa amata. Unakunywa maziwa. Wageze inka ugejeje inka 12. Ukifikisha ng'ombe 12. Wogo watangiye kuba umukire. Anaanza kuwa tajiri. Ukatangira rero kugenda mu bandi bagahukiye. Basi unaanza kuingia katika wazee wengine. Niko byaremeze. Hivyo ndivyo ilikuwa. Kandi byari byiza. Na ilikuwa vizuri. Kandi Imana yari yabiduha. Na ni Mungu alikuwa ametupa. Ariko kandi Imana itushize mu kindi kipindi. Lakini Mungu ametuweka katika kipindi kingine. Leo ikibazo twagize ubwoko bwacu. Shida ambayo tunayo sisi taifa letu. Titwize gukorera Imana. Hatukujifunza kumtumikia Mungu. Abasedo batuzaniye injili yo kutwereka yuko hayirwa bakene mu mitima yabo. Watu wa Sweden walituambia heri maskini moyoni mwao. Yuko rero waburi bazabona ubwami bw'Imana. Hao watu watarindi ufalme wa Mungu. Nasi twanda kubindura twabatuba mu muntu nyine ngo bako mukene mu na sisi kubadilisha Imana fanya kuwa maskini wa kimwili. Ariko Imana ngo dukundishe Imana. Na Mungu amesema tupende Mungu n'umutima wacu wose. Na moyo wetu wote. N'ubwenge bwacu bwose. Na akili yetu yote. N'ubwenge bwacu bwose. Na akili yetu. Kugira ngo tuje muri mission y'Imana. Ili tuje katika mission ya Mungu. Dufashanye.
tusaidiane. Itorero na hantu twavuze umuntu ashobora kuza karuhuki. Kanisa ni mahali kila mtu anakuja na kupumzika. Itorero na hantu ufite ibibazo aza yashika kaba ngo ndaruhutse. Kanisa ni mahali mtu wa shida akikuja na kupumzika. Ico tutandukanye n'abazungu. Kile ambacho ni tofauti na wazungu. Tibagira hypocrisy. Hawana sinzwa na ujaja. Sio ujaja. Tibagira uburyari. Hawana unafiki. Iyo avuze ngo no ni no. Wakisema hapana ni hapana. Iyo avuze yes ni yes. Wakisema ndio ni ndio. Kandi bo ntibaza babesha. Na hawadanganyi. Tibaza babesha pe. Hawadanganyi. Kandi ntibakizwa. Na hawaokoki. Tibakizwa kwa tibaza babesha. Hawaokoka lakini hawadanganyi. Ako twebwe turakizwa kwa tuzatubesha. Lakini sisi tunaokoka pia tunadanganya. Umuntu azaya matema ngiga. Mtu anadanganya ile ya kweli kweli. Akamare mikinyomo kagira ngo none uyu muntu bamutumye. Anaunda uongo nafikiri ametumwa. Ukamwira ngo none hari umufatiro k'icumi nyuma kugira ngo yamaze. Nafikiri kuna yule ameshika mkuki. Wewe na bamubwiye ngo mutabesha banagucumita icumi. Na ni kama amemwambia kama udanganya utaadhibiwa. Ariko kibaza babesha. Lakini wazungu hawadanganya. Habe no kuvuga ngo bazane za kamera bashire mu maduka ahantu mu masantre bakora amashopping. Na kuleta hizo CCTV kukaweka kwa duka. Labda babizanye abirabura batangiye kwiga. Na hizo zimekuja wakati weusi walikuja Ulaya. Yuko twari bazi ko hari umuntu woza gatolika. Hawakuwa wanajua kwamba kuna mtu anaweza kachukua. Ariko bamaze kubwirayo wakati weusi walikuwa wengi. Yabona nta kamera nta muntu wamureba. Alikuwa akiangalia akiona bila kamera. Akamba kubita mfuka kamera. Anaweka mfukoni anaenda. Bituma bashira za kamera. Na ikasababisha wiki hizo system. Kumva yuko nibyo twavuze ngo ntabo twahindura abantu tutabasha guhindura. Hatuwezi tukabadili watu bila kugira ngo duhindura abandi iyi mission tuyijemo. Ili tubadilishe wengine tukabadilisha no guhindura imitekerereze. Sana ni kubadilisha fikra. Kana mubiri wahindi imitekerereze. Na ukibadili hizo fikra. Aho ngahuri. Mahali ulipo. Nizo mbaraga ufite. Na nguvu nazo. Tazindi sabwa nizo nguvu. Hakuna zingine zinaomba. Hizo wakoresha kugira ngo twagura ubwami. Hizo nafaa utumikishe ili ubaki. Hizo twakoresha kugira ngo ubwami bw'Imana bwago. Na hizo tutatumikisha ili tupanue ubwami. Imana idusaba no kugira ngo tubashe guhindura imitekerereze yacu. Na kila ambacho Mungu anatuomba ni kubadilisha zile fikra. Ushobora kubaza urusekurana kutubwira izo ngibyo kubera ko wageze hanze. Na unaweza kujiuliza ni kwa sababu umefika huko. Bavuze yuko hantu hose turi. Tunasema kila mahali tunajifunza. Nao hari byo ibyo tutakoraga hano kurabona ko wabi. Yale ambayo tulikuwa tunafanya hapa tunafanya. Ubuzima bwo gushakisha ifaranga hari wabundi. Maisha kutafutisha pesa haikukuwepo. Ariko kubera ko twahinduye tukavyemera tukumva ko byoba kwa sababu tumekubali na tukaona kwamba ni muhimu. Abantu bari kubikora bikaba. Yaani tunafanya na ina. Ukabona urasotsuragiye ugatahana imboga. Na unatoka kidogo na unarudi na unga. Ukabona urasotsuragiye ugatahana ifu. Unaenda na unarudi na unga. Kandi ukabona ukemuye n'ibibazo ni kwamba shida fulani zinatatulika. Rero uko twadukora izo ngiri. Hivyo tunafanya hiyo. Nimba turi mu nzu y'Imana. Na tukiwa katika nyumba ya Mungu. Tureke kubwiriza Imana igitaramo. Isikuwe tu ni hari abagize gusa amatorero bayagira ibitaramo. Yaani wamefanya ni mahali tu pa. Tuzo zabagenda kama ngo batwaye utarama kwa none twaye utarama hariya ariko tiba feeling yuko bari belong ari abanyamuryango. Ni watu tu wanaenda kukusanyika lakini hawajihisi kwamba ni wana wa familia moja. Utari yumva yuko itorero ari ryawe ntaba ari ryawe na kwamba haujasikia kwamba kanisa ni familia yako. Turabyinjiramo. Haujaingia bado. Turahagera. Haujafikia. Ariko umunsi wabikunze. Wakati utapenda kandi ukamenya yuko iyi ngiyi ari benediction ari Imana yashizeho imuyoboro kugira ngo izatangira mu blessing yayo. Na unajua kwamba hii ni baraka ambayo Mungu ameweka njia ili tupate kubarikiwa hapo. Yuko dufitemo ibintu byinshi bishobora gufasha abantu bana bari hanze. Sababu tuna mambo mengi ambayo yanaweza kusaidia watu wa hii. Ariko impamvu tutarabafasha aba Bakenya bose. Kwa sababu hatujasaidia hao wa Kenya. Yuko twebwe tutarabasha kuhinduka. Ni kwa sababu sisi hatujabadilika. Ariko umunsi twahindutse nyakuri. Siku tutabadilika ya kweli. Umunsi twahindutse. Siku tutabadilika. Imikorere yacu na kazi zetu. Imivugire yacu. Yaani mazungumzo yetu. Imigendere yacu. Na mwenendo wetu. Ibyo bizahindura abantu. Hiyo ndiyo itabadilisha. Kandi bose tugafashanya guhindura ubwami. Na wote tusaidizane kubadili watu wawe wanafunzi. Rero ijambo ry'Imana na neno la Mungu. Icyo duhamagarira ni kile ambacho inatupitia. Ni kugira ngo dukundane. Ili tupendane. Dukundane. Tupendane. Kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Ili tupashe kupanua. Kugira ngo ubwami bw'Imana bubashe kuba mu mutima wawe. Ili ufalme wa Mungu uwe mioyoni mwetu. Ubwami bw'Imana kugira ngo tuje muri ya mission ya Yesu yadusigiye.
ili tupate kuingia katika mission yahereye ku ntumwe nawe ukabugize amahirwe yo kuba uhagaze muri kwa mitume na sisi tumebahatika. Mutekereze iyo bari Paulo wabaga uhagaze muri iki gihe. Na fikiri kama ingekuwa ni Paulo ambaye anasimama kwa yabaga ageze ku bintu bikorwa, angekuwa amefikia kwa kazi, yabaga ari gukora, angekuwa angefanya. Rero ni wowe Paulo none wasigaye. Leo wewe ndio Paulo. Kandi nawe kugira ngo abigere uko yaje guhinduka, naye ili afikie mbele alibadilika. Wibuka ko yahuye na malaika w'Imana. Na ukumbuke kwamba alikutana na malaika wa afite liste y'intumwe, afite liste y'abantu agiye kwica bavuga Yesu. Bwana orodha ya mitume ambao watauawa. Bamaze guhagarika Stefano, bamaze kumutera umwoyo, bamaze kumwica. Wakati walikuwa wamemalizia Stefano, abantu saginde Damasco agiye afite ibaruwa yo akishuka Damasco ili amalizie wengine. Akahura n'ijwi ry'Imana ngo ndenganyirize. Akakutana na sauti ya Mungu kumuuliza, kwa nini unanizuru? Ndenganyirize kisawa. Kwa nini unanizuru? Turarenganya Imana. Kwa nini tunazuru? Mureke tugaruke mu nzu y'Imana. Acha turudi. Muze dukorere Imana. Tumikire umutima wacu wose na moyo wetu n'umutima wacu wose. Turacafite imbaraga zo gukorera Imana. Nayo nguvu. Turacafite igihe cyo gukorera Imana. Nayo wakati. Kandi bitwadukora. Na yote tunafanya. Nizo tuzahemberwa bwa bwa. Na ni hiyo tutalipwa katika ufalme. Tuzabona ndo kwisi. Yote tutafanya. Ifashe imibiri yacu. Ni yale ambayo yanasaidia. Inezeza imibiri yacu. Ni yale yanafurahisha mwili. Ariko ntaco tubifite, nta murage w'ijuru. Hakuna urithi katika ufalme. Ico dufite umurage. Kile ambacho ni urithi wetu. Nico twatubaka mu bwami bw'Imana. Ni yale tunajenga katika ufalme. Rero ijambo ry'Imana ribafashe. Na neno la Mungu liwasaidie. Ijambo ry'Imana namwe. Neno la Mungu. Amen.